vale? De 5 a 6 esta semana, vale? Pois nada máis recordarvos tamén que hoxe temos un balón, un cojín, vale? Que temos que ter a man para facer algún exercicio, vale? Nada máis, sin máis, vamos a empezar a clase, a rutina diaria, como sempre, dividindo a clase en varios bloques e recomendándoos que calquera postura que non vos vai ben por algún tipo de dolor, por algún tipo de molestia, ou simplemente porque non sodes capaz de facela, non sodes capaz de conseguir o objetivo do exercicio, ou non vos vai ben, ou non vos apetece, pois non a facer, vale? É mellor non facela que facela mal. Veña, pero vamos a intentar que a clase sea para todos os públicos. Veña, vamos a empezar de pé, co bloque de respiración, corrección de postura, alineando o peso a altura dos ombros, estirando pernas, colocando a nosa pelvis en posición neutra, vale? Sin meterla para diante que nos provoque arquear a espalda, vale? Sin meterla para atrás, vale? Hai unha postura recta que nos permite ter a espalda alineada, vale? Os ombros non os subimos, deixamos que hacia abaixo, vale? Abrimos un poquinho o peito e alargamos o cuello, pero non alargamos o cuello para diante, por atrás, vale? E miramos de frente. Veña, vamos a empezar a coller aire polo nariz, hinchar o peito, abrir esas costillas, facer unha respiración fluidas. E soltamos o aire despacillo pola boca, que nos leve tempo, como sempre, soltar aire despacillo pola boca. Vale? Collo aire polo nariz, abro esas costillas, hincho o peito e solto aire despacillo pola boca. Vale? Simplemente. Collo aire, repito, polo nariz, abro esas costillas, hincho o peito e solto aire despacillo pola boca. Collo aire e solto aire despacio. Vale? Coller aire, traballo os músculos respiratorios, solto aire despacillo, canalizando o aire, non soltalo de repente. Vale? 2 más. Solto aire una. E solto o aire. Vale? Porque, además de coller aire polo nariz e soltar pola boca, hai que activar músculos da barriga. Vale? Como? Primeiro, sin facer ningún tipo de forza, collemos aire polo nariz. Segundo, metendo a barriguinha para dentro, ombligo, espalda, mantemos apretada, soltamos aire despacillo pola boca, hasta vaciar completamente todo o aire, para relajar a musculatura da barriga, coller aire polo nariz, apretar forte a barriga, mantela apretada e soltar aire despacillo pola boca, pero que nos leve tempo, porque hai que combinalo. Collemos aire, apreto cada vez que soltamos aire, hai que combinalo co exercicio que nos toque, vale? Collemos aire, barriguinha ben para dentro apretada e soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos, collemos aire, barriga fuerte para dentro, mantémola, aguantamos e soltamos o aire despacillo pola boca, porque repetimos 2 últimas, collemos aire, barriguinha, aguanto e solto aire ca barriga para dentro. Ben apretada, vale? Relajo, collo aire, meto a barriga para dentro, aguanto e solto aire. Vale? Olvidamos de meter o ombligo a espalda de momento e vamos a activar outra musculatura simulando que estamos facendo forza no baño, vale? Empujamos. Lixeira forza. Vale? Primeiro relajamos, collemos aire, facemos forza, empujamos lixeiramente, mantemos tenso, apretado, mentre soltamos o aire despacio, pola boca, Vale? Relajamos, collemos aire.
collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, aguantamos tenso, apretado e soltamos aire despacio pola boca. Relajamos, collemos aire, apretamos, aguantamos, soltamos, vale? E repetimos 2 veces máis. Collemos aire, aguantamos, apretamos, traballamos esa musculatura e soltamos aire despacio, vale? Pola boca. Relajamos de novo, collemos aire, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio pola boca, vale? Olvidámonos de activar transverso abdominal e centrámonos na musculatura pélvica, vale? Do suelo pélvico. Simulando, cortando a jana de baño, apretando glúteos, vale? Cerrando aí toda a musculatura abaixo. Collemos aire, primeiro relajamos, collemos aire, contraemos o suelo pélvico, glúteos, aguantamos, apretamos e soltamos aire despacio, vale? Pola boca. Relajamos, collemos aire, contraemos, aguantamos e soltamos. Relajamos, collemos aire, contraemos o suelo pélvico, glúteos, aguantamos, apretamos e soltamos aire con todo ben contraído, soltamos o aire despacio. Relajamos, collemos aire de novo, apretamos, contraemos, soltamos aire despaciño, 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 ca musculatura do suelo pélvico contraída, vale? 2 máis, relajamos, collemos aire, apretamos, soltamos, que nos leve tempo soltar aire, relajamos de novo, volvemos coller aire, e veña, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio, vale? Relajamos, descompuxemos parte a parte toda a musculatura que debemos activar do noso core, pero hai que activala cando soltamos aire conxuntamente, vale? Daquela hora, cada vez que soltamos aire, vamos a meter a barriguinha para dentro, vamos a empujar, como se estiváramos no baño, facendo unha ligeira forza, 2, e además deso unha terceira, contraemos o suelo pélvico e glúteos, todo, vale? Por ben, corregimos postura, ves, hombros, brazos e cuello. Collemos aire por nariz, de momento todo relajado, apretamos todo, barriga, empujo, suelo pélvico, glúteos, todo corset, todo cinturón imaginario ancho que temos, que nos dá estabilidade, que nos aguanta o tronco, soltamos aire, para relajar por completo e coller aire. Apretar todo, aguantar e soltar. Despacio, que nos leve tempo soltar aire, vale? Relajamos, collemos aire, contraemos fuerte todo, aguantamos e soltamos aire despacio. Vale? Relajamos todo e collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito. Soltamos, apretamos, vale? E repetimos 2 veces máis. Relajamos todo en bloque, collemos aire, apretamos todo, soltamos, vale? Relajamos, última, apretamos, aguantamos e soltamos. E desta maneira é como debemos de soltar aire, contraer toda a musculatura en cada ejercicio que fagamos na parte máis dura que é cando soltamos. E cando collamos aire e recuperemos, relajamos a musculatura, vale? Pois ben, seguimos desa maneira, collemos aire, apretamos todo e facemos un movimento de rotación de hombros
apretamos, pareja. Soltamos. Contraemos. Soltamos. Collemos. Apretamos e soltando aire despaciño, vamos facendo un movimiento hasta facelo por completo, vale? Veña, hacia adiante. Última. E atrás, vale? Collemos aire, subimos os brazos, apretamos, abrimos, peito, barriguinha, cuello. Collemos aire, doblamos codos, contraemos toda a musculatura, peito aberto, cuello estirado, todo ben contenido, soltamos. Collemos aire, apretamos, soltamos. 2. Collemos barriguinha, cuello, peito, soltamos. 3. Collemos, soltamos. 4, 2 más. Apretamos. 5. Última. Contraemos. Y 6. Palmas de frente, doblamos rodillas, peito, barriguinha, cuello. En bloque rotamos hacia un lado un poquillo. Collendo aire. Contraemos musculatura abdominal. Soltamos. Collemos aire. Retrocedemos los brazos, adelantamos outro un poquillo, rodillas de frente, pelvis de frente. Apretamos. 2. Correrse a pelvis de frente, rodillas tamén. 3. Pés estables, que non veñan connosco. Movémonos en bloque. Uns pouquinhos grados, nada máis. 2 más, veña que pesan hombros, brazos. Apretamos. Última. Apretamos. Soltamos. Descansamos brazos e estiramos pernas, vale? Doblamos un poquinho rodillas, apretamos a barriguinha, peito, cuello, pés alineados, brazos sueltos, collemos aire, barriguinha para dentro, baixamos cuello, relajamos esa espalda, abaixo, quitamos tensión de hombros, brazos e cuello, vale? Rodillas algo dobladas. E desde aí collemos aire, apretamos a barriga fuerte, e vértebra a vértebra, vimos colocando a nosa espalda no seu sitio, quitando tensión, dominando a zona, controlando o movimiento e corrigindo a postura, Collemos aire, barriga fuerte, adentro, baixamos cuello, hombros e abajo, ¿vale? E desde aí collemos aire, apretamos barriga, ¿vale? Ao seu sitio, hombros, brazos e cuello, espalda, barriguilla para dentro, cuello, hombros e abajo. E desde aí collo aire, apreto barriga e subo. Peito, brazos, el cuello, ¿vale? E desde aí collo aire, sempre solto baixar, pero non en bloque, baixamos o cuello, barbillo, esternón, adelantamos corpo, brazos, rodillas dobladas, miro o ombligo, redondeo a espalda e baixo, ¿vale? E desde aí collo aire, barriga para dentro, vértebra a vértebra, subo, ¿vale? Importante este ejercicio, ¿vale? Vértebra a vértebra, reto, baixo o cuello e abajo. Contraemos abdomen para dentro e subo, ¿vale? Bajo vértigo. Reto barriguinha, cuello, hombros, miro o ombligo e baixo, preto e estiro pernas, corrijo postura, desde aí collo aire, tenso musculatura, peito, tronco, pés, rodilla, brazos e cuello, ¿vale? Con todo ben contraído a musculatura abdominal, Collo
aire baixo perna e brazo, e ao soltar apreto todo, tenso perna, apoio ben plantado o pé, subo soltando aire despaciño, veña, levanto rodilla, ángulo recto, pé, punteira hacia baixo, tronco diante, barriga apretada, pollo estirado, vale? Collo aire baixo, preto, e subo, vale? Aí, unha postura ben feita. Collo aire baixo, alineo pés, preto, tenso, apoio, e subo, vale? Collo aire, e solto. Collo, ao baixar, solto, ao subir. Collo aire, e vamos. Una. Última. Vale? Descanso. Correcto postura. Pés, piernas, espalda, peito e cuello, ¿vale? Cuello aire tenso, o atrás un poquillo, ¿vale? Ahí. Cuello aire en vez de barriga para dentro, espalda recta, no me deixo ir. Contraio fuerza musculatura, solto aire e vamos. 2. Contraio e vamos. 3, peito, cuello estirado. Veña un poquinho de perna e vamos con musculatura da barriga, peito, cuello estirado. Aí, 4. Pés dereitiños, alineados, a rodarse, e vamos. Veña que estamos a jueves, mañana viernes, 5. E veña, preto. Veña, últimas 2. 1. Última. Vale. Descanso. Perna. Planta da perna adelantada, apoyada, tacón da perna retrasada, levantado, ¿vale? Separamos anchos dos hombros os pés, espalda, peito, barriga, cuello, ¿vale? Tronco, e brazos, e peito, e hombros, e desde aí collo aire, vais un poquinho a rodilla, ¿vale? Barriguilla, que non me caiga a espalda dentro. Aí, contrario, a 4, Collo aire e veña. Pode abrir un poquinho brazos, 2. E vamos. 3. E vamos. 4. E vamos. E vamos. Última. Vale. Adiante. Vamos a repetir. Cambio, que non me vexades. Polo outro lado. Barriguilla, peito, cuello, brazos, pés separados, apuntando na mesma dirección. É importante que non me lo dixen antes, dereitos a esta perna, o pé de atrás que non apunte hacia a buxira, que apunte dereita como esta, hasta ese mueble. Barriguilla, peito, cuello e brazos. E desde aí collo, apreto, vale? Baixo, 1. Contrario, 2. Apreto, 3. Contrario, 4. Apreto, 5. 2. Última, apreto. Vale, paso de
empezar cuello estirado, ¿vale? E desde aí collo, controllo a barrixiña, manteño a espalda recta, pollo vertical o tronco, brazos no seu sitio, ombros no seu sitio e cuello ao seu sitio. E desde aí collo aire, preto, vale? E solto. Collo preto e solto. Contrario, e vamos. Contrario. Vale? Rodillas algo dobladas, ¿vale? Espalda, peito recto, brazos, hombros e cuello estirado. Por atrás e miramos de frente, ¿vale? Collo aire, solto. Collo aire e solto, ¿vale? Últimas. Veña sempre a miña forza, peito, barrixiña, por atrás da perna, rodilla. Preto. Vale? Rodilla doblada, espalda recta. E a última. Vale, estiro piernas. Vale? Vamos a coller o balón, cogín, o que teñades, vale? E tumbámonos boca arriba. Aí, vale? Alineamos pesos como siempre, rodillas, vale? Vamos lá, meter aí, entre saco a parte baixa da espalda, vale? Aí. Perfecto. Vale? Acordarse ahora que non temos a espalda totalmente estable, provocanos unha inestabilidade este balón que nos obliga a facer máis forza da barriga para ter o control da nosa espalda, porque antes tiñamos a apoyada e a traballo que quitábamos ao resto da musculatura, pero ahora é inestable, vale? Hai que aumentar a tensión para non perder a postura. Rodillas dobladas, vale? Peito aberto, brazos, hombros e cuello. Metemos a espaldilla recta, vale? E agora vamos facer un movimiento de pelvis. Pelvis hacia adiante, arqueando a espalda enriba do balón, non moi lexos, e pelvis, os osillos salientes hacia mí, metendo algo, vale? A espalda en C, vale? Primeiro, espalda recta, veña, vamos coller aire e ao soltar arqueo un poquinho a espalda. Meta a pelvis hacia diante, vale? Os osiños hacia diante. Collo aire e os osiños hacia mí. Veña, fago ese movimiento de pelvis con musculatura ben contraída da barriga cada vez que solto aire. Vale, un poquinho, preto, hacia mí, importante, máis que veña, que vai, vale? Preto, así tamén temos dominio da nosa pelvis, o movimento que ten e como nunha postura extrema, tanto en un sentido como en outro, provócanos meter chepa ou provócanos ter a espalda moi arqueada, vale? E daquela, a postura ideal é a intermedia, neutra, vale? Entre unha e a outra. A vida diaria, preto, e para facer ejercicio, para facer a clase de actividades que facamos, sempre temos que ter a postura pelvis alineada, preto, a correr, para todo, preto. Veña, vamos dos máis, collo aire preto. Veña, fago este movimiento importante. Vamos a última, contrario. E solto. Correjo a postura da espalda, pelvis, teño a espalda recta, aunque sea suspendida, vale? Hombros firmes, brazos firmes, subo unha rodilla, e subo
Importante non perder a postura da espalda, vale? Collo aire baixo despaciño, unha perna, preto musculatura e subo lentamente. Collo aire, cuidado coa espalda, non arqueala, apreto, subo lentamente, 2, collo aire, brazos firmes, hombros firmes, preto, 3. Si por cualquier motivo non somos capaces de ter a espalda ben dereita, aunque sea suspendida en riba dun soporte inestable, neste caso balón, vale? Non o fago, fago coa espalda apoiada, importante. 2 máis, última, preto, arriba, vale? Porque desde aí collo aire e ao soltar, arriba. Collo aire, dobro rodillas, preto musculatura e vamos. 2, collo aire e vamos. 3, collo, contraio, solto aire arriba, punteras en min, 4, 2 más, preto, e vamos, 5, última, preto, e 6, descanso. Baixo unha perna e baixo outro. Veña, quito de aquí que quero levar a miña espalda ahora a descansala, a apoyala, vale? Aí. E co balón levo as rodillas, no medio das rodillas, vale? Balón, cogeo o que queirades. Teño que facer unha forza que traballa un pouco meus aductores, vale? Parte dentro da perna. Pa que? Para que non me cabe o balón. É unha forza añadida que temos que aplicar ademais do que vamos facer, vale? Pés apoyados, rodillas apretadas hacia adentro, espalda ben apoyada, cuello ben estirado, hombros, vamos dedos, tras cuello, veña, collo aire, espalda ben apoyada, apreto musculatura, subo, arriba, una, collo aire, vamos atrás, contrae musculatura, subo, 2, collo aire, apreto, subo, aire, quedo mirando as rodillas, 3, acordarse que non me cae o balón, é unha forza máis que teño que facer, preto, 4, veña varias destas, patada da barriga, preto, arriba, codos ben abertos, cuello estirado, miro as rodillas, mantello, me solto aire, veña que seguramente a estas alturas xa todo o mundo domina o método das posturas e poda facer algunha variación personal que queira adaptada ás súas necesidades, a súa intensidade que lle ajuste, vale? O seu deporte, preto, que practique, vale? Contraio, arriba, e na siguiente quedo arriba, con todo ben contraído, espalda, miro rodillas, codos ben abertos, cuello relajado, estirado, porque desde aí volvo a coller aire, preto fuerte, musculatura pélvica, barquilla un pouco como hacia un lado, levanto hombro, codo, contrario, dirección, rodilla contraria, aguanto, aí, de medio lado, collo aire, miro rodillas, codos ben abertos, apreto, solto aire, como hacia outro lado, vale? Collo aire, miro rodillas, codos abertos, cuello suspendido, relajado, voy a soltar todo ben contraído, solto aire, quedo ca parte baixa da espalda ben estable sempre, vale? Veña, collo aire, apreto, vamos hacia outro lado, collo aire, apreto, a un lado, dos más, veña, unha por un lado,
Vamos a última, preto o outro. Vale, descanso, brazos, veña, suspendo rodillas, preto ben ese balón, apoio ben a espalda, collo aire, apreto, solto aire, vale? Collo aire, contraio a musculatura, solto aire, veña, collo aire, e desde aí podo estirar, volvo a coller aire, apreto e solto aire. Apreto ben que non me caia, collo aire e solto. Collo aire contrario e solto aire despacito. E veña, aí do medio lado, estiro aí fuerte, vale? Apreto musculatura e veña. Fajo unha por cada lado. Apreto. Vamos a última. Apreto. Apreto. E solto. Vale, quito o balón. E baixo unha perna. E baixo. Veña, collo aí o balón atrás. Estiro unha perna. Estiro. E ao soltar, apreto a vertiña, pego, subo vértebra a vértebra, arriba. Tronco, peito, barriguilla e cuello, vale? Redondeo a espalda. Pon despacito. Vértebra a vértebra collendo aire e aplano totalmente a espalda, brazos atrás, cuello apoiado. E ao soltar apreto, subo o cuello, brazos, arriba. Peito, tronco, barriguilla e cuello, vale? Collo aire bon. E ao soltar preto, subo, tronco, peito, barriguilla e cuello. E pés, vale? Veña, vamos. Preto fuerte. Subo, vale, dos más, preto fuerte, subo, vale, última, collo aire, preto fuerte e subo lentamente, ben contraída, arriba. Quedo aí, vale? Tronco, peito, brazos e cuello. Desde aí collo aire, collo balón, deixo-me vir, brazo contrario adiante e aí miro, vale? Collo aire, correjo postura e ao soltar quedo o brazo e o outro afuera, dos. Collo aire, peito, barriguilla, tronco, cuello e ao soltar, vale? 3. E vamos. 4. 2 más. Última. Vale. Collo aire, preto, vértebra, vértebra e solto, vale? Doblo rodilla 1, doblo rodilla 2, levo o balón entre as pernas, preto que non me caia, vale? Correjo postura, collo aire, brazos atrás, e ao soltar, subo brazos, abro peito, non levanto o cuello, con todo ben contraído, chega as mans ao suelo, apreto pernas, apreto glúteos e arriba, vale? Baixo vértebra a vértebra e brazos atrás. E veña, e ao soltar, aire apreto
subo a medida un e baixo outro dous e non chego per mans ao suelo, vale? Vértebra, vértebra, a medida que baixo a pelvis, levo os brazos atrás. E ao soltar, subo os brazos, contraio ben musculatura pélvica, abro o peito, arriba, junto, dos, vértebra, vértebra, a medida que baixo, retroceden brazos. E a medida que suben brazos, levantas a pelvis, vale? Aí. Apoyo, brazos atrás. Levanto brazos, levanto pelvis, vale? Ay. Peña. Y vamos, cuello relajado. Y peña, vamos, varios. Acordarse que aprieto pelvis, subo vértebra a vértebra. Brazos. Peña, últimas. Reto. Vamos. Dos más. Una. Última. Descanso. Vértebra, vértebra. Baixo, vale? Pues veña, ¿cuánto? Apoyo en esa espalda. O mismo que antes, cuello suspendido, ¿vale? Una fuerte. Suspendo rodillas. Levanto cuello. Cuello aire. Apreto. Solto aire. Una. Non descanso brazos, peito aberto. Rodillas en ángulo, reto cuello suspendido, si no me doy. Pernas que apretan ben ese balón, para que non me caiga. Apreto. Veña, sin medo, Dos. E vamos. Tres. Y vamos. Cuatro. Y vamos. Cinco. Dos más. Espalda bien apoyada. Seis. Última. Y 7. Descanso, brazos. Apoyo cuello. Saco balón. E baixo primeiro unha perna. E baixo despois a outra. Deixo o balón que me vai facer falta despois. Vale? E veña. Estiro perna. Estiro perna. Collo aire, apreto a barrigiña. Rodilla ao peito. Espalda ben apoyada. E desde aí collo aire, apreto, e a rodilla frente. E a frente, acercarse a rodilla, vale? Aí. Collo aire, vou atrás, solto aire, estiro esa perna. Collo aire, apreto, musculatura, rodilla ao peito, agarro, vale? E traio a outra perna ben estirada, que non me caen os pasos hacia fora, ben dereitos, vale? E desde aí collo aire, apreto a barrigiña, e levo frente a rodilla, e a rodilla a frente. Collo aire, e solto. Veña, unha máis por cada lado, apreto, traio, e vamos, aí. Collo, apreto, e solto. Última. E vamos. Vale. Collemos o balón. Cojín. E tumbámonos. Vale? De medio lado. Ben de lado. Ben verticales. Brazo, cuello estirado, orella, balón, nas rodillas, ben apretada,
man diante, e desde aí collemos aire, apertamos, soltar, arriba. Una, descansamos, collendo aire, apretamos, arriba. Dos, collemos aire, apretamos barrigiña, peito, pollo estirado, e vamos. Tres, collemos, contraemos, e vamos. Cuatro, dos más, 5, última, e quedamos arriba, a ver se non nos molestan as caderas para coller aire e traer as rodillas e o soltar, una, e vamos, apretamos, dos, e vamos, apretamos, tres, vamos a última, vamos, y 4, descansamos. Muy bien. Deixamos o balón, vale? E metémonos boca abaixo. Ben a pelvis, estiro ben en peines, estiro ben brazo, estiro ben frente, vale? Collo aire e ao soltar, ai, perna e brazo contrario aguanto, vale? Collo aire e ao soltar, vamos, dos, collo aire e vamos, collo ben a pelvis, aperto ben a barriga, estiro ben o collo, collo ben a frente e vamos, e vamos, collo, e vamos, estiro ben o brazo, estiro ben a perna, manteño un pouquinho na parte máis alta para non doblo rodilla, non levanto casi nada a perna ni o brazo, solo despejado o suelo, e vamos, e vamos, collo pelvis, aperto barriga, collo parte baixa das costillas, esternón e frente, vale? E vamos, e acordademos que si a cuello se me descolga, meto aquí un soporte, vale? Unha altura. E veña, vamos, aperto o pollo pelvis contra a colchoneta, aperto a barriga, soltando aire, despejo perna e brazo, vale? E fago 2 veces máis. Una, última, levanto en bloque, pernas, firma a zona pélvica contra a colchoneta e brazos, pero levanto perna e brazos sin doblar rodillas un pouquinho do suelo, vale? Cuello apoyado, collo aire e ao soltar despejo todo, beso ben estirado, ¿sí? Collo aire, descanso. E ao soltar, vamos, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, 2 más 1, 5, en la siguiente, además de pernas y brazos, despejamos la frente 1 centímetro del suelo y alargamos el cuello por detrás como si nos tiraran del, ¿vale? Collo aire y al soltar perna y brazos, despejo frente, estiro cuello, aguanto 1, 2, pernas a ras de suelo, brazos a ras de suelo, 3, 4, cuello bien largo, 5 y 6. Descanso. ¿Vale? Y ahora, túmbome por el otro lado, ¿vale? En medio lado. Por el lado que nos quedaba. ¿Vale? Acordarse, dereitinhos. Ahí, a pelota fuerte.
¿Vale? Brazos, pernas, peito, ¿vale? Brazos diante do meu tronco e do meu peito. Dei collo aire, apreto a barriguinha, as pernas ben alineadas, apreto o balón, levanto as dúas ao mesmo tempo, una, descanso, collendo aire e ao soltar, arriba, dos, brazos ben estirados, peito aberto, non caio para diante, ben vertical, e veña, solto, aí, collo aire, contraio, arriba, e vamos, dos más, una, última, arriba, e desde aí, se non me doi moito a cadera, collo aire, perdón, traio, e ao soltar, estiro, una, vamos collo, e ao soltar, dos, collo aire, última, e cuatro, descanso, saco o balón, vale, e deixo, meto a boca abaixo, apoio pelvis, codos, manos, arqueo un pouquinho a espalda, antebrazo, apoio os dedinhos nos pés, veña un arco fuerte, coloco ben, apoio os dedinhos, estiro pernas, apreto pernas, glúteos, barriguinha, codos debaixo dos ombros, antebrazos firmes, nin adiante, nin atrás, nin abertos, nin cerrados, e arriba, aguanto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, barriguinha ben contraída, 8, 9 y 10. Vamos a inclinar tobillos hacia un lado, quedo apoyado sobre un antebrazo, codo, brazo arriba. Collo aire e ao soltar, brazo para atrás, inclino hacia adiante e miro un poquinho hacia atrás, ¿vale? Collo aire, brazo arriba, tronco recto, miro de frente. E ao soltar, vamos, dos, e vamos, tres, suelto, 4, última, e 5. Subo e veño, e non descanso, vale? Porque desde aí vou ao outro lado. Vamos a espalda, collo aire e solto. Collo aire, brazo, cuello e solto, dos, vale? 3, 4, solto, última, y 5. Al medio, apoyo pelvis, estiro pelvis, vale? E veña, estiro a espalda, collo, apoyo pelvis, apreto a barriga, levanto, estiro cuello, una, collo aire, apoyo pelvis, apreto barriga, levanto el bloque, solto aire, tiro luego cuello para atrás, 2, apoyo pelvis, apreto barriga, levanto, estiro, cuello, estiro cuello no por adiante, mirar ahí, no, al contrario, vale, abajo para atrás, apoyo pelvis, apreto, levanto, estiro, y vamos, última,
Vale. Codos. Arqueo. Cuadrupedio. Vale. Balón entre as nosas pernas. Corrijo postura. Vale? A cuadrupedia. Teño o balón apretado. Mans debaixo dos ombros. Vale? Pes alineados entre as rodillas. Apoio as rodilliñas. E desde aí collo aire. E ao soltar, aire. Vale? Collo. E vamos. E solto. Collo, aire, reto balón, e solto. Venga arriba a pelvis, aberto, collo estirador, collo, aire, e vamos, solto, collo, aire, e vamos, solto, última, e vamos, arriba. Vale. Arriba, de rodillas, peito, tronco, barriguilla, collo, aire, preto, solto. Una. Deixo-me vir atrás en bloque, apreto, pernas fuerte, dos, collo, aire, bello, preto, fuerte, tres, contraio, fuerte, solto, cuatro, contraio, cinco, apreto, última, apreto, vale, a cuadrupedia. Balón, ahí, corrijo postura, apreto balón, que no me cae, apoyo, dedos dos pés, e vamos a levantar as rodillas un poquillo, vale, uns centímetros, 3, 2, 4, sin desfacer a postura, sin meter chepa, sin arquear, vale? Apoyo de dedillos, abro peito, apreto barriga, corrijo postura, vale? E desde aí collo, aire, apreto fuerte a barriguinha, arriba, aguanto, solto aire. Collo aire, descanso, e ao soltar, abro peito, apreto a barriga, estiro o cuello, vale? 2, e vamos, 3, preto, e vamos, 4, e vamos, 5, última, y 6. Vale, deixamos o balón, que non nos vai facer máis falta, vale? Veña, desde aí collo aire e meto chepa. Collo aire, preto barriguilla, os osiños da pelvis hacia adiante, provocando esta postura de espalda, vale? Peito aberto, brazos estirados en cuello. Collo aire, os osiños, a pelvis, ven hacia atrás, meto chepa e miro hacia abaixo. E veña. Aí. E vamos. E vamos. Collo aire. E meto chepa. E vamos. E quito. E vamos. Importante este ejercicio, vértebra a vértebra, repito siempre, vale, ahí sin deshacer la postura, sin carpadear, sin carpadear.
Idemos vendo vos, mirando, corregindo, vale? Aí. E vamos, solto, volvo coller, volvo soltar. E veña, vamos. Dos más. Una. Última. Vale. Voy atrás. Adelanto. Abro o peito, estiro o cuello. Séntome ben. Adelanto brazos. Abro o peito, apreto a barriga. Estiro o cuello con a miña propia forza. Meto as orellas entre os meus brazos. Junto. Junto, séntome ben. Adelanto, abro o peito, estiro o cuello. Adelanto brazos. E desde aí, collo aire, meto chepa, como antes, adelanto un pelín os brazos como vamos en falta para que me aguante, tomo o tronco, meto a pelvis, acerco a colchoneta, ergo a espalda de atrás adiante, brazos estirados, hombros atrás, peito aberto, cuello arriba, vale? E desde aí collo aire, preto a barriguilla, intento meter a espaldilla recta, sin arqueada, vale? Aí recta atrás, peito aberto, cuello ben estirado. Séntome atrás, non movo os brazos, quedo como está. E desde aí collo aire, apreto a barriguilla, meto chepa, tengo un ombligo, aguanto brazos firmes, acerco a pelvis a colchoneta, vou marcando vértebra a vértebra, chego a altura dos hombros e por último o cuello, vale? Parte a parte, E desde aí collo, preto e voltas. Veña, acordarse mañá, Misma hora. E acordarse tamén que por la tarde de desarrollo. E vamos. Solto. Vale. Collo aire, apreto moi forte a barriga, vou movendo vértebra a vértebra nos dous sentidos, flexionando, estendendo a columna, estirando a columna. E veña. Meto chepa, pelvis, aquí abro o peito arriba, fago dúas máis. Os pés que non me abren, dereitiños, collo aire, apreto a barriguilla. Voltas. E veña. Una. Vamos á última, e acabamos. Veña, última. Aí. Vale, a cuadrupedia. E rodillas, vale? Vamos a deixar aquí por hoxe. Vemos mañá, repito, a mesma hora, pé dereito. Alineamos. E dixemos que para a tarde de aeróbic, mañá pilates, para todos os públicos, esperando que vos fora útil, que vos fora práctico, que a puxerades en práctica e non todo parte dos exercicios, que vos fora ben. E sin máis despido, hasta mañá, un placer.